Captain Julius Akankunda orukujunanzibwa ebikwekweto aha nyanja ya George hamwe na Kazinga Channel nagira ngu ebi ebyayocebwa bikwasirwe omu bwire obw'okwezi kumwe. Twayosyaho obutimba obwato buke twayosyaho 147 twayosyaho monofilament nets ninga shimanyara 390 twayosyaho fishing baskets ninga sebishoho 147. Ogu nagaruka gira ngu enshohambi neretwaho omuhendo gw'abantu okuguma nibeyongera. Gwareze kugenda tuka biceho aha biru kuretera enshohambi ikiruho icyo kubanza no kugira ngo entekateka y'ababaria ninga shabajubi nibakitekatekera omukuteka ngo bakwatogwe nyanja buto nibaba bakwate binyanja byinji. Bamwe umubebembezi nibagira ngu kwiha abasirikare baretwa ha nyanja habireho empinduka y'amani. Amahega takizire n'amazime nyanza yegeka ya freelance ma president ahabo kohereza amahumizi gitukunuya okutuyamba kugira ngo enyanza yagaruka mu muteka. Abashahaba nibashaba government kwerugayo ekabahereza za friji ezirabahwereho omukurinde byenyanja byabo. Henso kuba ziri nyingi tuzetaga tuziteka mu friji nuko nyencha tusobole kuturuka habokuba hati enko zigumire kuitunga kurango tuzitarika process yo kutarika igumire smoking. Enyanja ya George na Kazinga Channel zombi nizishangwa mu ebyenyanja nka tarapia, semutundu, emare, emamba hamwe nebindi. Ahabwe byentasi ya byenyanja ezi kurabira omumyaro eji nkogwa kahendero na hamukungu nicoreka ngu abashohi baba bashohireje na habana harugamu tane ziri kurenga 2 buri kwezi. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.